Dobroveče. Veliko nam je zadovoljstvo i čast što ste večeras sa nama na prvom Balkanskom Heartfulness webinaru, kojem imamo posebnog gosta, poštovanog doktora Isaka Adižesa. Pored svoje bogate profesionalne karijere, doktor Adižes je takođe i dugogodišnji praktikant Heartfulness meditacije. Moje ime je Ivana, instruktorka sam Heartfulness meditacije koju praktikujem više od 15 godina. S nama su večeras takođe i Andreja Brbaklić, instruktor Heartfulnessa iz Beograda, koja će voditi intervju sa dr. Adižesom, i Žaklina Gerasimovska, instruktor Heartfulnessa iz Skopja, koja je organizovala ovaj webinar. Heartfulness je veoma jednostavna i efikasna metoda opuštanja i meditacije i izvrstan instrument za rad na sebi. Potiče iz hiljadugodišnje tradicije Rađa joge i pomaže nam u regulisanju uma i uspostavljanju trajnog kontakta sa srcem. Rezultat redovne prakse je postizanje unutrašnjeg mira. Osnovna praksa se sastoji od relaksacije, meditacije i čišćenja. Heartfulness se praktikuje u više od 160 zemalja širom sveta, a više od 14.000 instruktora vam uvek i potpuno besplatno stoji na raspolaganju ukoliko želite da probate metod. Ovaj webinar se paralelno prenosi u 4 zemlje: Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji. Započet ćemo ga intervjuom sa doktorom Adižesom, nakon čega ćemo se opustiti uz Heartfulness relaksaciju u trajanju do 10 minuta, nakon koje sledi Heartfulness meditacija u trajanju do 20 minuta. Kao što sam najavila, naš posebni gost večeras je dr. Isak Adižes, širom sveta poznat kao management guru, jer njegova Adižes metodologija, koju on razvija već preko 40 godina, omogućava korporacijama, vladama i složenim sistemima da postignu izuzetne rezultate i da se usklade sa ubrzanim promenama. Ono što ga posebno ističe je njegov pristup u radu s ljudima. Leadership Excellence Journal proglasio ga je jednim od 30 vodećih misaonih lidera u Sjedinjenim Američkim Državama, a Executive Excellence Journal uvrstio ga je u listu od 30 najboljih američkih savetodavaca. Holmes Report ga je proglasio jednim od 10 najboljih svetskih komunikatora, pored Dalaj Lame i Pape. Dr. Adižes radi sa širokim spektrom kompanija, počev od start-upova do članova Fortune 50. Kao priznanje za doprinos teoriji i praksi menadžmenta dobio je 21 počasni doktorat širom sveta. Predaje na 4 jezika, a njegove seminare je pratilo preko 100.000 izvršnih menadžera u više od 50 zemalja. Napisao je 26 knjiga, koje su objavljene na 37 jezika. Uz izvanredno iskustvo u razvoju korporacija i upravljanju kompleksnim sistemima, dr. Adižes je i dugogodišnji praktikant i instruktor Heartfulness meditacije. Još jednom, dobrodošli na webinar i veoma nam je drago da ste danas tu sa nama. Posebno je zadovoljstvo imati vas tu danas i sa tako jednim bogatim, ne samo profesionalnim, nego rekla bih i životnim iskustvom. Nekako imam potrebu da počnem od ovog današnjeg trenutka. Nalazimo se u jednom, ja uvek kažem, interesantnom vremenu. Nalazimo se u stvari na promeni, u stvari ispred nove epohe koja je na neki način počela. Sve izgleda dezintegrisano, čini se da se raspada liberalni kapitalizam koji je negde stigao do svoje zrele faze. Sad smo u situaciji pandemije koja je planetarno, kako da kažem, obuhvatila je kompletnu planetu. Sve je stalo tamo u martu i februaru. Kako to iz vašeg ugla izgleda? Neki kažu sve se raspada, drugi kažu nalazimo se u vremenu gde se sve budi i, kako da kažem, pred nama je jedan period gde će da cveta tehnološki razvoj, naučni razvoj i tako dalje. Molim vas da nam kažete kako vi to vidite i na koji način mislite da će poslovni ambijent da se promeni u ovom kontekstu. Prvo, o tome sam mnogo pisao, pošto svakog petka pišem jedan blog, već 10 godina, i baš sam o tome pisao. Ako neko od publike hoće znati
dobiti moje blogove svake petka, molim vas da mi piše ichak@adizes.com i metit ću ga na listi. Čujte, ova pandemija, ovaj COVID-19, nije nešto novo. To što mi treba da razumemo. Imali smo druge pandemije. Bilo je u srednjem veku je bio ona kuga, pa posle je došla ona španski, španska Groznica. Posle je bilo ebola, pa onda SARS. Ali nešto interesantno se dešava. Vremenska razlika od jedne pandemije do druge postaje kraća i kraća i kraća i kraća. Od kuge do španske groznice 300 godina. Od SARS na COVID 20 godina. To znači da iduća pandemija će biti iza ugla. Šta se tu dešava? Zašto se to dešava? Tako da ne mislimo da ćemo svršiti sa ovom pandemijom i gotovo neće biti tako. Šta se dešava je sljedeće. Sve na ovom svetu su sistemi. Čitav svet je jedan ogroman web od sistema. Kad ima promjene, svaki sistem ima svoje subsisteme. Subsistemi se ne menjaju istom brzinom. Vi kao savjetodavac znate da marketing se menja vrlo brzo. Ajde, promenimo ovo i gotovo. Promeniti prodaju uzima malo duše. Promeniti proizvodnju, a promeniti računovodstvo da živimo dosta dugo. To će tu uzeti čitav život da se promeni računovodstvo. A promeniti ljudski stav i kulturu, to znači, kad se subsisteme ne menjaju istom brzinom, to dolazi do pukotine. Sistem se dizintegriše. Kad ima promjena, dođe do dizintegracije. I te dizintegracije se ističu kao, upoznaju se po rečima problem. Svi problemi dolaze od dizintegracije. Nešto se promenilo, nešto se dizintegrisalo, nešto se odvojilo. Kao u jednom automobilu, sada ne radi breks, ne radi ovo i ne radi ono. Kad taj dizintegracija, taj problem se ne reši, pošto promjene produžavaju, taj problem postaje kriza. Pošto on produžava, nije se produžio. Promjena produžava da se dizintegriše, problem se nije rešio, postaje kriza. Ja kažem da sve ove pandemije koje su počele ko zna kada, imaju jednu poruku koju nismo naučili. I zbog toga će to produžiti. Zato sam ja u Heartfulness. Zato sam ja pridružio Heartfulnessu. Čujte čemu, gde je poruka? Ako svi problemi proističu od dizintegracije, šta je rešenje? Integracija. A to nismo naučili. To nismo naučili. Ova pandemija danas nam kaže, poruka kaže, svi ste zajedno budale jedne. To ne može da rešimo problem samo u Americi, a da ne rešimo problem to u Zambiji. Pošto ta bolest će da produžiti. Čitava zemaljska kugla je jedna i isto. Granice su artificial, kako se kaže. To, veštačke. Veštačke. Mi smo stvorili te granice. One ne postoje u prirodi. Ne postoje. Mi smo svi zajedno. Mi smo naučili to. Ne radimo zajednički. Ne gledamo sebe kao jedan humanistički subsistem čitavog sveta. Ali ovo prilika da krenemo u tom pravcu? Da li je ovo prilika za... To je poruka da ćemo to naučiti ili ne. Ali je šansa. A to je Heartfulness koja donosi tu poruku. To je ta poruka. Svi imamo jedno te isto srce. Svi imamo jedno te isto srce. Sad o tome dovodi do iduće stvari. Gde je rešenje onda? Ako je rešenje integracija
integracija sveta, da treba da gledamo svet zajednički. Gde je problem? Pošto je svet mnogi sistemi, imate sistem humanizma, pa onda imate sistem vode, pa sistem životinja, pa je sistem biljke. Svi su to sistemi, subsistemi. Nisu se razvijali istom brzinom. Tehnologija se promenila vrlo brzo. Ljudski odnosi se nisu promenili tako brzo. Tako da ima opet pukotina, opet ima tu neki problem. Humanizam, kada tu da bi radili zajednički, treba da bude sinergetika, treba da bude simbiozis, treba da se vidimo zajednički. Kada jedan subsistem iskorišćava druge subsisteme, to se zove rak. Rak ne doprinosi, samo uzima. Ja kažem da je humanizam, čovečanstvo, postalo rak sveta. Mi iskorišćavamo prirodu, mi iskorišćavamo sve druge subsisteme što je dobro za nas, a nije dobro za sve što je okolo nas. A dajete šansu čovečanstvu da se promeni u tom kontekstu? Sad ćemo govoriti kako promeniti to. Čujte, ako mi gledamo istoriju čovečanstva, šta se desilo? Prvo smo bili šimpanze. Najjači šimpanze je bio vodič, bio lider. Onda smo bili oni koji idu, kako se kaže, nomadic society. Hodamo i beremo kruške. Najbolji lovac, najjači lovac je bio lider. Onda smo postali poljoprivredno društvo. Ko imao najviše krava i koze je bio lider. Šta je zajednički imenik? Mišići, snaga. To je bilo najvažnije. I od toga je došlo i kolonijalizam. Ko će imati najviše zemlje, ko će imati najviše rudnike. Što više, to bolje. Onda je došla industrijska revolucija. Sada došao mozak da poradi. Tu treba da se planira, da se organizira, da se kontroliše. Mozak je došao. Danas živimo u post-industrial society. Društvo post-industrializacija. Sada najvažnije je mozak. Mišići nisu toliko važni. Ako vi pogledate, najveće kompanija transporta nema ni jedan automobil. Ima kompjuter, informaciju. Uber. Najveći hotel na svetu. Nema ni jedan hotel. Airbnb. Šta imaju? Informaciju. Šta traži Amazon? Stalnu informaciju. Šta traži Facebook? Informaciju. Šta traži Google? Informaciju. Ko ima bolju informaciju i zna kako baratati sa tom informacijom, postaje Bog i batina. To znači živimo tu. Ali to je na izmaku. Sa ovim quantum kompjuterima i sa artificial intelligence, ima da na metu, već se govori o tome, kroz 20-30 godina kad će se roditi beba, metit ću da je jedan čip u glavi, tamo u mozgu, vezat će se za cloud i nema više šta da studira, sve može da uzme odgovor. Beba ima da bude pametniji od roditelja. To znači nema više mozak. Mozak neće igrati ulogu. Gde je budućnost? Srce. Buduće preduzeće je onaj koji ima srce. A srce se ne može promeniti. Nema tome veštačko srce. Nije to srce, to je duša. Ko ima dušu? To je budućnost. Sada ja kažem, mi smo na jednoj raskrsnici. Ako ne otvorimo dušu, ode voz. To znači da nacizam, fašizam, nemački fašizam i nacizam nije bio slučajno. To je prevod šta će se desiti čovečanstvu. Ljudi sa velikom glavom, sa znanjem, muzika, literatura, ali bez duše, dragi moji. Onda smo ga mi ode voz. Ode voz čovečanstva, da znate. Ako mi ne otvorimo srce, ako mi ne gajimo dušu kao ljudi, Empatiju, da. ode voz, da znate da ode voz.
Zato sam ja kazao, treba mi da pomožemo što više heartfulness. Što više ljudi da počnu da rade meditaciju, ali to, ja sam dao moje objašnjenje šta znači molitva heartfulnessa. Treba da razumemo sledeće. Kako treba da otvorimo dušu? Kako treba da otvorimo srce? Pošto mnogi ljudi, ako mi gledamo obrazovanje radi samo na mozak. 20 godina idemo u školu i samo otvaramo ovo. A to nije više važno, bre. Ne otvaramo ovo. Treba da otvaramo srce, treba da otvaramo dušu. A to u obrazovanju ne postoji. A recite nam, kako ste vi došli? Izvinite što sam vas prekinula. Mi ćemo ovde imati kao publiku uglavnom menadžere, biznis ljude koji nisu toliko još bili u kontaktu sa heartfulnessom. Pa sam htjela da vas pitam šta je za vas heartfulness? Kako ste vi došli u kontakt sa tim? Da im malo pojasnimo o čemu u stvari pričamo. Kod mene to se desilo zbog mojih ličnih razloga. Ja sam preživao holokost, Drugi svetski rat. Ova moja Makedonka Tuna zna, ja sam bio u Monopolu, u koncentracijom logoru. Gledala sam film. Kako su odveli moje, razumete, na smrt. I tada sam ja kao dete od 5 godina zatvorio moje srce. Ja sam živao, čitav moj život, samo sa glavom i mozgom, ali srce mi je bilo zatvoreno. A hteo sam da otvorim srce, nisam znao kako. Sve terapije nisu mi pomogle, ništa nije pomoglo, dokle nisam došao do heartfulness. Slučajno su mi kazali, ima neka meditacija koja se fokusira na srce, kažem, I'm in, daj da vidim kako to da naučim. Ljubav. Ljubav je cilj sviju nas. Sve šta radimo je da postignemo ljubav. Da nas vole i da volimo. To je sve šta radimo. Svaki dan kada ustajemo, tražimo ljubav. I tu smo svi isti, jel? Tu smo svi isti. Svi mi tražimo ljubav. Svi tražimo ljubav. Tražimo odnose. Očekivanja nas sprečuju postići ljubav. To sad ja razumijem. Čim očekujem, onda već to nije već ljubav. To je sada profit and loss. Šta ćeš ti meni dati, šta ću ja tebi dati i idemo da. To već nije ljubav. To je kalkulisanje. Samo ljubav može postići ljubav. To je šta Čaridži kaže. Da je ljubav mišić. Ako se služiš, imaš više. Ako ne se služiš, imaš manje. To je dinamičan sistem. Evo mog druga sada, kad ja njega učim kako praviti meditaciju, ja mu kažem počni, zatvori oči i oseti ljubav. Ostani ljubav. Meditacija kaže practice love, you become love. Eto, zato sam ja se pridružio heartfulness, pošto mislim da je to budućnost čovečanstva. Imamo ovdje jednu veliku ulogu. Heartfulness ima ogromnu ulogu. Ja sam kazao Dađi, molim te da znaš, ovo nije meditacija. Ovo je lek čovečanstva. Ako to mi ne pridobimo i ne počnemo da širimo to na brzinu svugde i svakde, ode voz, dragi moji. Ode voz. Svi rade na mozak, a samo mi radimo na srce. A recite mi, šta je po vama suprotno od ljubavi? Ako je jedna ljubav koja je cilj, šta je ono što je s druge strane? Suprotno od ljubavi je mržnja, ali to nije istina. Meni je strah nekako. Ne. Kad ima strah, onda nema ljubav. Pa to kažem. Suprotno od ljubavi je meni strah. Strah, nada, faith, ko što se kaže, je baza da bi bila ljubav. Ti treba da imaš, mi ćemo malo dublje, čujte. O tome su moje knjige. Jako to ne govorimo o ljubavi u knjigama, pošto se bojim da ću izgubiti čitaoce, pošto kaže šta sad bavi se sa ljubavom, savjetodavac bavi se ljubavom. Ali, šta je ljubav? Ljubav je apsolutna integracija.
Kad nekoga voliš, nema granice između vas. To znači ima veza koja čak nije fizička. To je integracija totalna integracija. Kako se dođe do totalne integracije? Nema integracije kad nema međusobno povjerenje i poštovanje. Što ja radim u preduzećima, metodologija DIŽES-a, ne govorimo o ljubavi. Pošto ljubavi ljudi nekako se osjećaju u čemu šta barata ljubavi sada, idi kući. Ja govorim o integraciji. Pošto kad ima integracija, nema trošnje energije. Kada je dizintegracija, se troši energija. A svako ima ograničenu energiju. Kad si bolestan, nemaš dosta energije, ne možeš raditi, ne možeš ništa raditi. Ali kada je sva energija zajednički, da si zdrav, pa ima da pukne, pa ima da napadaš svet. Šta mi radimo u organizacijama, dovodimo do integracije tako da nema trošenje energije. Kako? Time što sprovodimo sisteme da bude međusobno povjerenje i poštovanje. Što više međusobno povjerenje i poštovanje, manje se gubi energija, više energija organizacija ima da se bori na tržištu i više uspjeha će imati. A šta mislite, u kom smeru sad u tom kontekstu i ovo vreme je donelo puno straha i ljudima u kompanijama i van kompanija? Jel imate vi nekad taj osjećaj da prosto vas obuzme neko beznađe i kako s tim izaći na kraj? Mislim, pitam vas za lično iskustvo zato što mislim da ljudima nije lako u ovom vremenu. Da li imate neki savjet? Kako da ne, čujete. Meditacija te smiri. Smiruje. Ja to kažem, tišina kada je okolo tebe buka. Tražiš tišinu u buci. Ima velika buka, sve naokolo je velika buka. I nađeš tvoju mirnoću. I to te smiri. A to izgleda daje ti neko samopouzdanje da se možeš boriti i da opstaneš. A ne da uđeš u tu buku i da se izgubiš. Nego nađeš svoju mirnoću, nađeš svoj kutak, smiriš se i onda, i sem toga još jedna interesantna stvar što pravi meditacija, to je vrlo, vrlo, vrlo važno. Da kada praviš meditaciju, ne trebaš da se vežeš za tvoje mišljenja, što misliš. Daš da mišljenja prolaze kao oblaci, a ti gledaš iznad toga. A to je vrlo važno. To znači, kada vidiš ovaj strah i sve ovo, ti možeš da uđeš u paniku. Treba da znaš kako da se odvojiš i da gledaš odozgo. A to je vrlo važno. Descartes je kazao, pošto mislim ja sam, pogrešno. Ja nisam što ja mislim. Što ja mislim, tu ima 1000 mnogih uticaja, televizije, novina, knjige, vaspitanja, roditelji, drugova. Šta ja mislim, šta je moje? Bog ti ga zna šta je moje. I treba da budeš iznad odozgo. Onda gledaš odozgo. I tako gledaš i svet odozgo. I gledaš pandemiju odozgo. A to ti daje vrlo jako samopouzdanje. A to je vrlo važno. Pa i samog sebe, jel? Sa strane nekako vidi ovog što radi. Iznad toga, razumiješ. A to je vrlo važno i za brak. Posvađaš se, pogledaj odozgo. Nemoj da budeš unutra. Odozgo. Sve gledaš odozgo. Sad recite mi, kad govorimo o poslovnim sistemima i to sad polako postaje praksa da se ljudi okupljaju, zajedno meditiraju na menadžment sastancima, da li mislite da je to nešto što budućnost donosi, prosto potrebu za duhovnom praksom, ili kako vidite svet u tom smislu? Ja sam imao webinar sa Dađi, 2-3 webinara baš o tome kako poslovati sa srcem. A to je na YouTube, se to može naći i baš smo o tome govorili. Ko što sam kazao pre,
ako preduzeće vodi sa ljubav, šta to znači? Koliko voliš tvoj produkt? Steve Jobs je volio taj kompjuter više nego što je volio svoju familiju. On taj kompjuter je volio je kako će biti najlepši, najbolji što može biti. Kaži mi koliko ljubavi imaš u preduzeću i kada će ti koliko uspeha ćeš imati. Sve više se priča o svrha, poslovanje sa svrhom, smisao, Simon Sinek, why. Je li to samo marketinška priča ili je to duboka potreba današnjice da se bavimo stvarima koje imaju smisla i koje ne služe samo pravljenju profita, nego i nekoj dobrobiti? Je li to iluzija? Kako vi to vidite? Ne. To je, ja sam o tome pisao mnogo. Profit je produkt dobrog poslovanja. Posljedica. Posljedica. Ne može biti cilj. Isto tako, biti srećan. Ako kaže moj cilj je biti srećan, pa ti možeš napraviti čumbus od tvog života pošto tražiš tu sreću. Ne. Šta te pravi srećnom? To što treba da radiš, tako da će biti to posljedica. Isto tako sa profitom. Isto tako i sa zdravljem. Ako je preduzeće zdravo, imat će profita. Ako je preduzeće bolesno, neće imati profita. Možda će imati u kratkom veku, ali ne u dugačkom veku. Mnoga preduzeća, jureći za profitom, postanu bolesni. Zaradili su na kratkom veku, propali su na dugačkom veku. Treba da budemo... To je isto virus, čini se neki. Treba da vidimo kako dovedemo do integraciju. Uloga lidera je kao uloga roditelja. Uloga roditelja nije da ti treba da budeš milioner ili treba da budeš Nobelovac. Upropastit ćeš dete, bre. Treba da vidiš da on raste zdravo. Duševno, fizički, intelektualno zdravo. To je naša uloga. Isto je to uloga lidera. Naša uloga je gledati kako održavati integraciju iako mi rastemo. Jedno preduzeće u Americi koje je vrlo veliko, već 4 milijardi dolara u veličini, a vlasnik je još 100% vlasnik. Kad sam ja počeo raditi sa njime, bila je imala $12 miliona prodaje. 12 miliona. Danas 4 milijardi. Pitali su ga šta je uspeh. Kaže, alignment. Zajednički. Nikako ne dopuštamo kada rastemo da se raspadamo. Šta dovede da neko bude dobar lider preduzeća? Nije šta zna, nego šta je. Integritet. Koje su to osobine koje čine nekoga kog ljudi prirodno plane? Meni se čini da mi ipak, uvek ima izuzetnih ljudi, ali da je ovo ipak jedno vreme, ovaj kraj 20. veka, ovaj prelaz, nekako je negativna selekcija. Svi imamo taj osjećaj da nisu najbolji na pozicijama, ni u politici, ni u ekonomiji, nekako je... Čujte, Andreja, budućnost je u integraciji. Budućnost je u ljubav. Budućnost je raditi sa srcem. Ko radi sa srcem ima prirodnu pogled na svet kao integracija. Žene, ne muškarci. Mi smo lovci. Mi znamo kako da rušimo. Žena zna kako da integriše familiju. Žena zna kako raditi sa srcem. Budućnost liderstva je u ženama. Tu ide humanizam, čovečanstvo. Ako vi pogledate, više i više žena dolaze na vođstvo preduzeća. Pošto to je budućnost. Polako, ali dešava se. To je jedno 100-200 godina, šalim se. I to sa mnogo bolovama, pošto mi muškarci ne znamo kako da se prilagodimo. Ne znamo. Hvala vam na ovom razgovoru, tako je bilo nekako neformalno i zamolila bih vas, pošto se bližimo kraju, da iz vašeg ugla pozovemo taj menadžerski svet, kako da kažem, na taj put ljubavi, mi smo u heartfulnessu, pa da još malo nešto kažete o svom
ličnom iskustvu vezano? Da li ste se promenili? Da li kada ste se susreli sa heartfulnessom i krenuli da meditirate i uranjate u sebe, smirujete otvarate srce, kakve vam je to promene donelo? Mislim i na vrlo sitne, male životne stvari, jer te promene nikad nisu neke... Biti iskren, ne mogu pokazati tačno što se promenilo. To je više... Osjećaj. Ja sam više tolerišem više. Ne upadam u manje... Još se ljutim sa vremena na vreme, planem, ali manje. Imam tolerancije, imam više... Kako se kaže forgiveness na srpski? Opraštam. Opraštam više. Gledam odozgo, razumete, to nekako osjećam više, mnogo više osjećam. Ja nisam u prošlosti pre meditacije nisam osjećivao mnogo, ja sam stalno radio samo sa glavom. Nisam dopustio srce da mi radi, ja sam se bojio da osjetim. Pošto čim bi osjetio nešto, uplašio bi se. To zbog drugog svjetskog rata. Danas se ne bojim osjetiti. To otvorio sam, osjećam više, ne bojim se osjetiti, ne bojim se. I gledam svet bolje otvorenim očima. Još ima mnogo šta raditi oko toga. Na početku puta sam, ali osjećam da nekako sam više smiren, manje radim ovde, više gledam tamo. Dakle, oči mi nisu otvoreni prema unutra, nego gledaju napolje. A to je velika razlika. Ima to je vrlo interesantna izreka, kaže voli kao da ćeš umreti sutra. Uči kao da ćeš živjeti doživotno. Tako je. To je moja mantra. Voli kao da ćeš umreti sutra, a uči kao da ćeš živjeti doživotno. To je i lepa poruka. Dobro, dragi moji, Andreja, Zaklina, hvala sada, puno. Čuj, Zaklina, obećaj mi jednu stvar. Može. Šta ja tražim zbog ove sati da radiš za mene. Ima da ideš u prvu kafanu, da pojedeš tavče na gravče i da se setiš mene. Hoćeš? Hoću, naravno. I poslaću sliku, može. Tavče na gravče, to ja čekam. A vi, molim vas, Andreja, jedan dobar burek i ajde. Sve najbolje. Dogovoreno. Hvala puno i srećno. Sada bih pozvala sve naše gledalce da isprobaju heartfulness relaksaciju i meditaciju. Sit comfortably and close your eyes very softly and gently. Begin with your toes. Move your toes and now feel them relax. Imagine a soothing, healing energy from the earth moving up into your toes, feet, and ankles. Then up to your knees, relaxing your lower legs. Feel this healing energy move further up your legs, relaxing your thighs. Now deeply relax your hips, lower body, and waist. Allow your back to soften. From your tailbone to your shoulders, feel your entire back relaxing. Relax your chest and shoulders. You can drop your shoulders and feel any tension simply melting away. Relax your upper arms, your forearms,
your wrists and hands, all the way to your fingertips. Let your neck muscles soften and relax. Move your awareness up to your face. Feel your jaw soften and let go of any tension around your mouth, nose, eyes, ears, facial muscles, forehead, all the way to the top of your head. Feel your whole body completely relaxed. Scan your system from top to toe, and if there's any part of your body that is still tense, painful, or unwell, feel it being immersed in the healing energy of the earth for a little while longer. When you're ready, move your attention to your heart. Rest there for a little while. Feel your attention immersed in your heart. Now we will meditate together. Suppose that a source of light is already present in your heart, and it's attracting you from within. Gently relax into that feeling. If you find your awareness drifting to other thoughts, do not fight them, but also do not entertain them. Simply let them be and remind yourself that you're meditating on the source of light in your heart. Allow yourself to dive deeper. Remain absorbed within your heart until you hear the meditation has ended.
all. Keep your eyes closed for a little while longer and tune in to how you feel. Absorb all the peace you've experienced. Pre završetka seminara pozivam vas, ukoliko imate nekih pitanja, da nas kontaktirate preko naše Facebook stranice Heartfulness Meditacija Srbija. Hvala vam što ste bili sa nama i prijatno večer.